Uba Carlos Kharkongor uwei na kirio rangba ubala kham shampang haga kam san perthei ubadeiru working president jongka United Democratic Party Umsing Circle mentaka singi ke potrik unailar ula pentip pajba bo unmi no naka jinglong riu khot kum working president naka party UDP. Habakran shekila pathai khubor uba Carlos laithu ba amdan kanu kadaw bat ka party ka bauladon hendrai kadai hi ka jingshim rai shimet jong uban mi no naka te ka party ka baujudan baro shikata. Shu ula ong ru ban nakaliang jong u unsalet ban ajing kershan no ya uba Jackson S Maulong uba deiru MLA ka Umsning constituency ba menta. Konga iba Carlos Kharkongor basyong basa ane po Umsning Umsalang kum working president juga UDP ba ngan kershan no nangne shkamat ya iba Jackson S Maulong kum u kertong hagane usnam ubansawan arajar alpulai. Tikumta ada gawe ga jumut la rice camp dalade ba manta kasi nga pentip ya gajing ino kam jonga resign ya jilong riu khot member bat kum nungkit kam jonga parti UDP haga babaro kata ngalong member bas camp ka parti UDP bat aku cukup poru ngalong kum working president jonga parti UDP Umsing Circle te kumta nadu manta kasi ka shipotrik bunai bashi bapra bunai agos arjan arpuar ngala right kutno ban ino dan resign yaga jinglong ridukot badan haka parti UDP bat kejuku poru kumu working president jangka Umsing Circle ku bolong manta nakalian jonga i bangi kot iba Carlos Kharkongor ku member jangka UDP bat kejuku por kumu working president jangka UDP Umsing Circle banang ne shikamat habanga peitu badi i ya ka jinga state bat ka jing telun ki pa iba i ku bakin kamiano ya ka jing kersan ka jingki ya iba Jason S Maulong hakba mangaru nga isyanya bat iskem ba nangne shikaman nga kloi bat nga su thu shai kedat hakba ngan kersan no ya iba Jason S Maulong hagane kenti ke bamanta.